Hayırlı gün. Men Nabiyevна Луиза Зуфаровна. Мен Низамбиева Рушания Ринатовна, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсе урта гомуми белем бирү мәктәбенең туган тел һәм татар әдәбияты укытучылары. Квест технологиясы нигезендә сүз төзелешен кабатлау темасы буенча мастер-класс тәкъдим итәбез. Максаты туган тел һәм әдәбияты укытучылары алдында дәресләрдә квест технологиясы куллану буенча эш тәҗрибәсе белән уртаклашу. Бурычларыбыз квест уенның эштәлеге һәм оештыру принциплары турында мәгълүмат бирү, квест технологияны куллану буенча практик тәкъдимнәр бирү, укытучыларның иҗади потенциалын үз үсешенә шартлар тудыру. Үткәрү формасы интеграль. Безнең уйлавыбызча, квест технология креатив, мавыктыргыч һәм заманча технология. Бу технологияны туган тел һәм әдәбият дәресләрендә куллану кулай һәм кирәкле дип саныйбыз. Беренчедән, квест технология сәяхәт уенның бер варианты, ә уен укучыларны активлаштыра. Икенчедән, квест уен вакытында укучыларның актив танып белү, эзләнү эшчәнлеге оештырыла. Димәк, нәрсә ул квест уен? Квест сәяхәт уен барышында төрле каршылыклар кичеп билгеләнгән максатка ирешү. Квест төркемнәрдә эшчәнлек. Командалар станциялар буенча биремнәрне үтәп баралар. Иң мөһиме, бер бирем эшләгәннән соң икенче биремнең нәрсә турында булачагын ачыклана. Бу укучыны мотивлаштыруның эффектив ысулы булып тора. Соңгы елларда телне өйрәнүгә кызыксыну уятуда бу технологияның әһәмияте зур дип уйлыйбыз. Димәк, укучыны иҗади һәм эзләнү эшчәнлегенә тартуда да бу технологияны куллану кирәклеге күренә. Квест технологияның төп төшенчәләре: квест эзләү, предмет эзләү, маҗаралар эзләү. Квест билгеләнгән максатка ирешү өчен куелган нәтиҗәгә каршылыкларны үтеп килеп җитү. Квест уенда әдәби әсәрләрнең кызыклы персонажларын куллануда укучыларны кызыксындыруга бер этәргеч була ала. Таныш геройлар белән килеп чыккан проблемалар да тизрәк чишелә. Укучыларның логик һәм образлы фикерләү сәләтләре дә үстерелә. Квест төшенчәсе команда, эрудиция, иҗади фикерләү, җитезлек кебек сүзләр бәйләнешендә карала. Квест уенның бурычлары: белем бирү, һәр баланы актив иҗади процесска тарту. Бирелгән тема буенча индивидуаль һәм төркемнәрдә эшли белү. Үстерелешле, туган тел предметына кызыксыну уяту, эзләнү эшчәнлеге үстерү, яңалыкка омтылу, эзләнү эшчәнлеге күнекмәләрен формалаштыру, чыгыш ясарга өйрәтү. Тәрбияви, толерантлык, бирелгән эшкә шәхси җаваплылык хисе тәрбияләү. Бурычларны үтәүдә түбәндәге принципларга таянабыз. Беренчесе, биремнәрнең кыенлык дәрәҗәсе. İkincisi, birimlerinin bir-birisine logik bəylənnişli bulurları. Üçüncüsü, birimlerinin uyum formasında bulur. Dördüncüsü, birimlerinin verilgen vakitka tuğru kilüğü. Beşincisi, okuşlarının işçenlik türlerini türlendiru. Hem altıncısı, geri bəyləniş, hem karşılıklarını ötüp nəticəyə erişu. Kvest strukturası. Uyum etapları, uyum barışında birimlerini ötep baru. Birimli tügel ötegəndə ikinci etapqa pişik bular. Hem komandada эшли белү. Укучылар командаларга берләшеп, үзара хезмәттәшлеккә нигезләнеп эшли. Инструктор һәм уенчылар, инструктор ярдәм итүче. Квест технологияның әһәмияте укучыларны активлаштыра, актив эзләнү эшчәнлегенә этәрә. Укучыны мавыктыра. Командада үзара хезмәттәшлеккә нигезләнеп, киңәшләшеп эшләргә өйрәтә. Dördüncüsü, keraklı məlumatını oyun aşağı istə qaldırığa yardım edə. Master klasının teması Kvest texnologiyası negizində söz tüzülüşü qabatlıq. Nəsə o Kvest? Kvest o səyahət oyun barışında türlü qarşılıqlar keçib, bilgilənən maqsadqa erişu. Kvest türkümlərdə işçənlik. Həzir sizə Kvest texnologiyanın tüp düşüncələri ilə tanışdırarız. Нәрсә ул квест? Кайсы телдән алынган? Квест инглиз теленнән алынган, эзләү, предмет эзләү, маҗаралар эзләү дип атала. Квест билгеләнгән максатка ирешү өчен куелган нәтиҗәгә каршылыкларны үтеп килү җитү. Зуфаровна, квест технологияны башлыйбыз? Башлыйбыз.
Bugün dersimiz teması eşe ötteginler. Hazır quest texnologiya praktik tanıştırу etabına koşarız. Biz hazır sizin bilen seyahatga çıkarız. Hem sizin bilen tanış bulmagan yoktaş çabeleriz. Belki tanış bulgandır da konakxanasında buluruz. Bizde iki komanda. Birinci ister, ikinci ister. Birinci tutalış bizim atalar süz düzülüşü stansiyası. Hazır biz sizge işler verirken siz komanda bilen şunu yine işler gerçekleştirirsiniz. Birincisi, nasıl o süzün tamırı? Cevap veriniz, tamır nasıl? Kolim. Kolim, tamır. Bu Türkiye. Süzün nasıl? Süzün tüp barnesi. Birincisi, hisse. Hazır, ikincisi, skemalar verirken şu skemalar boyunca süzler etkile kirir. Evet, birincisi tamırdan anlatırken Timir ayak. Koyalım tamırları. Timir hem ayak. Koysun adı kimi ol? İkincisi de Tamırdan anlatırsın. birinci tamırdan anlatırsın. Yangın. 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 İkincisi buldu. Timir ayak buldu. Üçüncüsü tamır hem süt yasağı koşumşa. Timur ayak. Taşı. Taşı. Üçüncüsü tamır, süt yasağı koşumşa hem madalya koşumşası. Sınıftaşlar, İlk hazır siz yine bu işitlerden yazmışsınız, isimin diyebilirsiniz. Siz yine Dina, kim oldu? Dinar Abdulin. Oldu mu? Hayır. Dinar Abdulin Dinar. Abdulin Dinar. Не понимаете, я бы İyi beslenimle ilginç stansiye Stansiye. Dinar Abdulin stansiyası diye bakalım. Bu stansiyada hazır ederiz. Siz yağma süt yasadınız, değil mi? Yağma sütünü biz nasıl yardımda yapıyoruz? Süt yasağış koşumşa yardımda yapıyoruz. Hem sizge süt yasağış koşumşa diye biz nasıl ekemiz idi? Tamırdan yana süt yasıytırgan kiseklandır. Hazır sizge iş, menamında tamır verilgen, siz şu süzge tamırda süzler tamırga tiyipsiz. Anlaşıldı mı? Tak, birinci süz bizim avul süzü. Bu getiremez. Avul süzü. Avul süzünden bu avul stansiyası var. Avul, birincisinde taktınız. Avul da açtınız. Tamam siz. Avul şimdi yazdılar mı? Yok. Tamam. Avulda yine avulda yapalım. Avulşu bu. Ne diyor yok? Avulda bana git. Avul da hayır. Hem takın sifat yazarga bu ne işi var? Avul. Hem Avul. Sırası. avulsuz. Evet. Biz avul stansiyasına gidip Diyecek. Arkadaşlar ikinci aslan şiir sözü var değil mi? Şiir yollarından yasalma sözü de var. O söz sizin söz yasalma sözü. Yok benim olsun. Üç yıllarına tünge avul tınlığın bozdu garmon tavuşu. Ayağımında yasalma söz. Tınışlığın ne sözler yasalgan? Tınış, deniz, tınış, tanrım. Tamam bir söz var bunda. adı yazalım. Çünkü ne sözler yasalgan? Tün sözler yasalgan. Aferin, deniz. Avul stansiyasına gidip İyi,
qo'shimchalarni qaragan ekanmi? Ha, sizga berilgan she'rlardan siz topirga tiysiz modal qo'shimchalarni qolin harflar bilan berilgan so'zlardan so'zlarni tomirga ham qo'shimchalarni ayirasiz. So'zlarni tomir ham birga qo'yib. Orqalarim iskar tushgan sayin ko'zlarimdan yoshlar tomalar, hamma tishlarimda qo'yib kelar. Bo'z otlarimga aslanib. Ayda Karimo, orqalarim bu yigitlarga qo'shimchalar. Ot. Anasi. Boy. Ot. Sizden aydanizga şimdi ko'zlarimni ayiraman. Ko'z. Dört yollu şiir, koydan başlanır. Bu şiirin abstraktan bulaşak, dinar absurdi bulaşak. Tuğan nesablara mümkün. Tuğan nesablara mümkün. Dilim nesablara mümkün. Dil nesab. Tuğan, hayır. Tuğan dilim nesabizin. Tatar dilim, hayır. Sonra turmuşqa nesi ol bizni? Turmuşqa nesi ol bizni? Tabıqlarda nesablara mümkün ol. Basqış mı? Nesablara ol bizni? Aşkış. Turmuşqa, aşkış. Elinde aşkış. Altın diriz. Altın aşkış. Hayır. Yaktı. Nesablara mümkün? Kıyallar. Altınlar. Hayır. Münerge. Mermer. Basqış. Maalesef. Aferin. Oturunuz. Alkışlar bağlı. Şiirimizin şiiri Tuğan dilim, tatar dilim, turmuşqa altın aşkış. Yaktı diyarlar altına, münerge, mermer, basqış. Hazretinizde bu şiiri yollar bizning Kurshi Respublika gazetasında basılıp çıkan şiir. Karşı zamanda makalelerde basılan. Ninci gazetu? Hamına bizning so'nggi stansiya o yo'nalish stansiyasi. Yo'nalish stansiyasi. Nəhayət yürüyən şiir yollarından bir tamır, bir yasalma süs türkümü tabar. Birinci türküm tamır sözünü tabar, ikinci türküm yasalma sözünü tabar. Şiirini okuyuz. Rahmetin zor yavarışlar, yerden şiir her kişiye, dünyada yol sağlar işin, icatın işine. Yavarış gazetesi olup, Mürtiyada yaşamışı Dinar Abdülhamid'in icat işlerini kutlamışı, bağlamışı, milli basma, Tuğan dilinin savcısı. Bizden birinci türküm əzir, tamır söz. Yok. Aferin. İkinci türküm yasalma söz. Rahmetim. Barmanda. Yok. Yerdem. Nece sizden yasalgan? Yerdem. Degen sizden yasalgan. Bunları sizden bile kısqagina köz formasında Dinar Abdülhamid'in icatın
tanıştık. Dinar Abdullin şiirleri mine bu basmalarda basılıp çıkan hem onun özünün kitabı İrtengi Şef Kamşıları deyip atarlar. Bu kitabını sizge okurga, öğrenirge təqdim ederiz. İhtibarınız için bir zor rahmet. Sağ olun.